Orang asing kerja dekat Malaysia boleh beli kereta tak? Okey bro, biasa kalau you nak beli kereta dekat dalam Malaysia kan, senang saja. You beli itu kereta cash, you bayar, you pergi JPJ tampin, settle. Tapi sebelum tampin you kena buat puspakom dululah. Selain cash, ada cara loan tak? Okey, kalau you nak loan bank, loan kredit, memang orang asing itu tak boleh punya. Walaupun you sudah cakap, oi, I kerja 10 tahun, 20 tahun dekat Malaysia kan, pun tak boleh juga. Okey, bank atau kredit company dia orang tak buat pinjaman untuk kau orang lah. Tetapi kalau you pakai pasport kan, you boleh buat loan kedai sama awang. Kita ada banyak juga customer dari luar negeri punya, macam Indon lah, Myanmar lah, Pakistan lah. Oh, banyak juga customer macam-macam ni. Okey, kita tak mau tengok you punya barang apa-apa. Kita mau you punya pasport saja. Pasport, fotokopi, gambar, duit muka, you sudah boleh dapat kereta loan kedai. Okey, so kita ada 200 lebih biji kereta untuk kamu orang loan kedai. Kalau you nak tengok loan kedai punya package, muka berapa, bulanan, bayar berapa, boleh dapat apa kereta, kau orang komen saja. Okey, you punya budget ada berapa, awang kasih you tahu, you boleh dapat apa kereta. Okey? Follow awang, dapatkan info dan knowledge kereta.